Yes, alright rero nongera gusuhuza abakunzi bacu aho mugiye muherereye hirya hano hino mu bice bigiye bitandukanye kabisa. Ndagusuje cyane we udahwema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi kabisa aho uherereye hose. Ndagusuhuje cyane kandi nguha n'ikaze ku munsi wa none. Uyu munsi wa none rero ukaba ushobora kwibaza ati se n'ibiki tugiye kuba twagarukaho na yahe makuru utubazaniye, wowe ntujye kure reka atubane umunota ku wundi kuva dutangiye kino kiganiro tubazaniye ku munsi wa none mpaka akigeze ku musozo. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku gihugu cya Iran. Ngira ngo hari ibirimo birajya mbere muri kiriya gihugu mu bijyanye na politike, dore ko umuyobozi wa kino gihugu cya Iran aherutse kuba yakwicwa. Kuva rero yakwicwa hari ibirimo birajya mbere muri kino gihugu cya Iran, akaba ari byo rero tugiye kuba twagarukaho kuri uyu munsi wa none, akaba ariyo makuru tubazaniye. Iran rero ni kimwe mu bihugu kabisa bifite uburyo bwihariye iyoboramo igihugu cyayo, dore ko usanga umwanya ukomeye kurusha indi yose muri politike y'iki gihugu ari umwanya w'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu, akaba ari nawe uhabwa izina rya Ayatollah. Ibi rero bikaba bisobanura nk'ikimenyetso cy'Imana nk'uko babyemera abenegihugu ba Iran. Mu by'ukuri bijyanye n'imyemerere yabo, bo bemera ko Ayatollah bisobanura ikimenyetso cy'Imana. Iri zina rero akaba ari ryo rihabwa umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran. Uyu muyobozi rero w'ikirenga ni nawe ufata ibyemezo bigiye bikomakomeye ku bijyanye n'ingabo, politike y'imbere mu gihugu ndetse n'iy'ububanyi n'amahanga. Uyu mwanya rero umaze kujyaho abayobozi babiri gusa mu mateka ya Repubulika ya Islam ya Iran. Uwa mbere rero wagiye kuri uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yitwa Rouhani Khomeini. Uyu rero akaba ari we washizeho Repubulika ya Islam mu mwaka w'1979. Nyuma ya manda ye rero yaje kuba yasimburwa na Ali Khamenei ahagana mu mwaka w'1989. Uyu rero wamusimbuye Ali Khamenei ni nawe wari ukiyoboye iki gihugu cya Iran, gusa akaba aherutse kwicwa mu minsi yatambutse. Kwicwa kwe rero byakozwe n'igihugu cya Israel ifatanyije na Amerika mu bitero bagabye kuri iki gihugu cya Iran agana mu gitondo cyo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2026. Bivuze iki rero? Bivuze ko kugeza ubu ngubu, kubera ko umuyobozi w'iki gihugu cya Iran aherutse kuba yakwicwa, bivuze ko uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran nta muntu uwuriho. Kandi rero uyu mwanya ukaba ukeneye usimbura Ali Khamenei uherutse kuba yakwicwa. Wakwibaza ngo ni gute Iran ihitamo umuyobozi wayo w'ikirenga mushya? Reka nabyo tube twabivugaho kabisa, turebe uko bigenda. Hari rero inteko ibishinzwe gutora umuyobozi w'ikirenga. Ubundi umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran atorwa n'inteko yitwa inteko y'impuguke. Iyi nteko rero igizwe n'abayobozi b'idini rya Islam bagera kuri 88. Aba rero baba bafite ubumenyi buhanitse mu mategeko ya Islam. Aba rero 88 baba bagize iyi nteko batorwa ku mugaragaro n'abaturage nyuma ya buri myaka 8 binyuze mu matora rusange, democracy. Gusa mbere yo kwiyamamaza, buri mukandida abanza kugenzurwa n'urundi rwego rukomeye rwitwa Guardian Council. Iyi rero akaba ari inteko y'abarinzi cyangwa se abagenzuzi. Iyi Guardian Council igizwe n'abantu bagera muri 12. Uru rwego rero rugizwe n'abantu bageze muri 12 rugenzura niba buri mukandida yujuje ibisabwa akabona kwemererwa kuba yakwiyamamaza. Nanone wakwibaza ngo ni ibiki umuntu ushaka kuba umuyobozi w'ikirenga wa Iran agomba kuba
yujuje cyangwa se ni ibiki asabwa. Kugira ngo rero umuntu abashe kuba yaba umuyobozi w'ikirenga wa Iran agomba kuba yujuje ibi bikurikira. Icya mbere, agomba kuba afite ubumenyi buhanitse mu mategeko y'idini rya Islam ibizwi nka Sharia. Icya kabiri rero agomba kuba yujuje, agomba kuba afite ubushobozi bukomeye ndetse n'ubunararibonye mu buyobozi bw'igihugu no mu micungire yacyo muri rusange. Icya gatatu rero, agomba kuba afite ijambo rikomeye mu bijyanye na politike ndetse n'imiyoborere. Icya kane rero ari nacyo cya nyuma, agomba kuba kandi yubahwa cyane n'abayobozi b'idini rya Islam. Nanone wakwibaza ngo amatora akorwa gute? Nibyo tugiye kuba twareba. Iyo umwanya w'umuyobozi w'ikirenga ukeneye gutorerwa muri iki gihugu cya Iran, ya nteko y'impuguke ihita iterana. Murabyibuka twayivuze haruguru, iyi nteko y'impuguke igizwe n'abantu bagera kuri 88, ariko aba ngaba bo bakaba batorwa n'abaturage binyuze mu matora rusange. Iyo rero uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga ukeneye gutorerwa, iyi nteko igizwe n'abantu 88 cyangwa se inteko y'impuguke ihita iterana. Bamara guterana bagatangira bakaganira ku bakandida bashaka kwiyamamariza uyu mwanya. Then bagasesengura ubushobozi bwa buri mukandida, hanyuma kuganira ku bakandida bakanasesengura ubushobozi bwa buri mukandida. Nyuma rero yo gusesengura ndetse no kuganira ku bakandida, bahita bakora amatora, bo bagatora. Mwibuke abangaba 88 cyangwa se rino tsinda ry'impuguke rigizwe n'abantu 88 nibo batora umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ntabwo ari abaturage. Rero bamara gutora, ugize amajwi menshi akaba ari we ugirwa umuyobozi w'ikirenga mushya w'iki gihugu cya Iran. Ubu rero bufatwa nk'uburyo bwihariye batoramo uno muyobozi, kuko abaturage bo badatora uwo muyobozi mu buryo butaziguye. Aho bigeze rero ku munsi wa none, uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran nta muyobozi uriho. Hari rero abariko cyangwa se hari liste y'abantu barimo baravugwa ko bashobora kuba bavamo umuntu uzaba umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran. Mu mazina rero arimo aravugwa ashobora kuvamo uno muyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran, harimo uwitwa Mojtaba Khamenei. Uyu rero akaba ari umuhungu wa Ali Khamenei. Ku mwanya wa kabiri hari uwitwa Gholam Hossein Age. Uyu rero we akaba ari umuyobozi w'urwego rw'ubutabera muri Iran. Ku mwanya wa gatatu rero hari uwitwa Alizera Arafi. Uyu we rero akaba ari umuyobozi ukomeye cyane mu bayobozi bagize idini rya Islam. Ku mwanya wa kane rero turahasanga uwitwa Hassan Khomeini. Uyu rero we akaba ari umwuzukuru wa Rohari Khomeini. Wanyuma rero mu barimo baravugwa ko ashobora kuvamo umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran ni uwitwa Muhammad Mahdi Bagheri. Uyu rero akaba ari umuyobozi w'idini, ariko akaba azwiho kuba afite ibitekerezo bikomeye bya politiki. Tugana rero ku musozo w'iki kiganiro cyacu, turabibutsa ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran cyangwa se umuyobozi w'ikirenga muri iki gihugu cya Iran ariwe ufite ubushobozi busumba ubw'abandi bayobozi bose muri iki gihugu. Mu gihe rero tugitegereje ko amatora aba, umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran akaba yatorwa, nabwo tuzabamenyesha. Gusa hari amakuru arimo aravugwa ariko ataremezwa n'ubuyobozi bw'iki gihugu, avuga ko Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei, ashobora kuba yaramaze gutorerwa uyu mwanya mu buryo bw'ibanga ku mpamvu z'umutekano.
kora subscribe rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Mberayo TV kabisa, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, dore ko mu minsi iri imbere umuyobozi namara gutorwa nabwo amakuru kabisa tuzayabahera ku gihe. Wowe kora subscribe ubundi unatanga ibitekerezo kabisa by'ibintu byose uba wifuza ko twakugarukira mu biganiro byacu bitange. Njye nitwa Mr Good Vibes, Imana ikomeze ibandindire, God bless, naho mu biganiro bizakurikira.